twongeye kuguha ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani yatubwira ngo ndaguma hano, akaba ari amagambo ya Antonio Conte, umutoza w'ikipe ya Inter Domira waganiraga n'ikinyamakuru cyitwa Ansa. Hanyuma akababwiye ko azaguma mu ikipe ya Inter Domira, ababwira ko afite kontra y'imyaka 3. Ikindi kandi kuri umungubu ngo ntago atekereza ko ibi byo amakontra n'ibindi bitandukanye, aratekereza kuri Europa League afite imbere. La Gazzetta dello Sport yagarutse kandi ku ikipe ya Mirase itubwira ko Zlatan Ibrahimovic mu byukuri agiye kuba umukinnyi ari kame muta ari n'umutoza mu minsi iza. Mu gihe kandi kitubwira ko Donnarumma kongera amasezerano mu byukuri nta pressure hari, kuko yamaze kubona umurejande ugiye kumufasha gutera imbere kurushaho, akarere agiye gufashwa na Dida wamaze kuba umutoza w'abazamu ikipe ya Mirase. Marco Verratti akabaganiye na La Gazzetta dello Sport atangaza ko Paris Saint-Germain igomba kwitonda cyane kuko Atalanta ni ikipe ikomeye. Marco Verratti kandi akomeza aganira n'iki kinyamakuru yabwiye ko ikipe ya Paris Saint-Germain itari 100% mu by'ukuri itameze neza cyane, ariko ngo ishobora kuzagera kuri match ya Atalanta nibura yarongeyemo imbaraga. Akaba rero ngo ubusatirizi bwabo bagomba kubushingira kuri Mauro Icardi. Corriere della Sera pati yabo ikorera i Roma ikaba itubwira ko rero Javi Pastore ndetse na Chris Smalling batari muri liste y'abakinnyi bagomba gukina Europa League, mu gihe Bruno Perez ndetse na Zaniolo bakaba bari muri groupe izakina Europa League. Gianluigi Rossi cyangwa se AS Roma bakaba bababashwe cyane n'ibyo Manchester United yabakoreye. Man United yababwiye ngo ntago tubatiza uyu mukinnyi ngakina Europa League, murishyura miliyoni 20 z'amayero niba mudazifite muza n'umukinnyi wacu. Aka rero aricyo bapfuye mu by'ukuri ayo mafaranga. Corriere della Sera parti yabikorera i Bergamo ikabitubwira ko Josip Isic ashobora kuva mu ikipe ya Atalanta muri isama. Naramuka ayivuyemo akaritaringa nk'ibivugwa, iyi kipe ya Atalanta irashaka umusimbuza Florian Tove wa Marseille, Memphis Depay ikipe ya Lyon ndetse na Tyson ikipe ya Shakhtar Donetsk. Umwe muri abo agomba guhitaza akamusimbura muri iyo post. Ikinyamakuru The Sun mu gihugu cy'Ubwongereza cyatubwiye ati Jaydan miliyoni 70 Man United irazishyura zizazamuke zigera kuri miliyoni 110. Uyu nguyu akazaba ari umukinnyi uhenze mu mateka ya UK. Jadon Sancho kandi yamaze kumvikana na Man United kuzasinya imyaka 5, hanyuma bakamuhemba 220 by'amapaundi ku cyumweru. Demelio iratubwira ati baciye agahigo, Man United igomba gutanga miliyoni 108 hanyuma ikamusinyisha imyaka 5. Jadon Sancho akaba ari umukinnyi uzabuhenze mu mateka y'Abongereza. Ikinyamakuru Daily Star kiratubwira ati Man United ifite iminsi 6 yonyine gusa ikaba irangije iyi deal. Den Express ati nubu ngubu cyangwa se ntibizapfe binakunze. Man United ifite iminsi 6 yonyine kubirangije deal. Itariki ntarengwa nkuko unabona cyayisuri nyanga mu kazeru ati ni itariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 igomba kuba yarangije deal. Icyakuru Den Express kandi cyagarutse kuri match y'ikipe igomba kuzamuka mu cyiciro cya mbere muri playoffs finale uyu mugoroba saa 2:45 z'i Kigali, Brentford ndetse n'ikipe ya Fulham. De Mila yagarutse kuri Dani Rose, uyu musore w'intizanyo Tottenham Hotspur mu ikipe ya Newcastle, akaba atuye mu gace ka Doncaster. Ahataha buri munsi ngo polisi irigwe imuhagarika amanywa nijoro, aho bamubonye bose bamuhagarika. Nkuko mubona muri iyi modoka rero, uyu mugabo ngo polisi yaranatunga noneho icyumweru gishize, ngo umupolisi yaramuhagaritse anjira amubwira ngo ngiye imodoka ngo ntago waba warayibye, ngiye imodoka wayikuye hehe. Uyu mugabo akavuga ati iyi polisi yo mu gace ka Doncaster bagira ironda ruhu. Demira kandi urabona ko yagarutse ku Jadon Sancho rwose uvuga ati ni za miliyoni 100 Man United igomba kwishyura. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Wifi Zaha kikaba kivuga ko Wifi Zaha ashobora kuza kugurwa agaciro ka miliyoni 30 z'amapaundi. Ikipe ya Arsenal na Everton zamushatse urushize, Palace baca miliyoni 70, ariko ubu ngubu Arsenal isa nk'ita mukeneye. Man United na Chelsea nizo ziri hafi aho ngaho, ariko nabwo ngo bagabanyije igiciro ku buryo miliyoni 30 z'amapaundi ikipe ya Palace ishobora kuyarya ko nta muntu witaye kugura Wifi Zaha muri iki gihe. Ikinyamakuru The Sun cyagarutse kuri Ferran Torres ugomba gusinyira Manchester City ku miliyoni 21 z'amapaundi uyu munsi. Ikinyamakuru The Sun kandi cyagarutse ku ikipe ya Manchester City iri gutinya igiciro kiri hejuru cyane cya Kalidou Koulibaly. Twerekeje mu gihugu cya Espagne, Mundo Deportivo iratubwira ati Talisman Messi kuri Camp Nou kuri wa gatandatu bategereje ikipe ya Napoli, ngo Napoli ishobora guhura n'icyo bita cauchemar, zanzo zimbi utigeze utekerezaho mu buzima bwawe. Messi ngariteguye rwose kwataka kimwe cy'umunani kirangiza match retour, ngo ikibigaragaza nuko Barcelona muri match 12 zose heruka zo mu rugo zose yarazitsinze. Match 14 zeruka yatsinze ibitego 19, hanyuma kandi match 11 zeruka ikipe ya Barcelona yatsinzemo match 10 itananganyije. Iyi kipe rero ngo ya Napoli yitegure umuba w'ibitego ku gatandatu. Sport y'Ikatalunya nayo ikayitugira ati ikipe ya Barcelona rwose mbere yo kugura Eric Garcia na Lautaro Martinez igomba kubanza kugurisha. Ikabigomba kubanza kugurisha Coutinho, Todibo, Braithwaite, Rafinha, Junior, Lactic ndetse na Umtiti. Ikinyamakuru kandi kitubwira ko Pedri ndetse na Trincao
aba basore bakazaba bafasha Barcelona kwitegura kuri 12 z'ukwezi kwa munani Lisbon, bakazaba bariyo rero barimo barafasha ikipe ya Barcelona mu myitozo. Anako kandi ikinyamakuru kitubwira ko Milano Pjanic azazamo mu mpera z'uku kwezi. AC Madrid iratubwira ko Real Madrid iri bumanuke ku munsi wa kane nibwo iri buhaguruke n'indege kabisa icuncumuka yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa Manchester gukina na Man City match retour ya Champions League ku munsi wa gatanu. Ni nako kandi iki kinyamakuru kitubwira ati bazaba bafite icyo bita protocole special anti coronavirus. Ya protocole corona itinya nayo igahunga. Ikinyamakuru Record mu gihugu cya Portugal cyagarutse nacyo ku ikipe ya Madrid kitubwira ko umusore witwa Nuno Mendes akina inyuma ku ruhande rw'ibumoso afite clause liberatoire ya $45 z'amayero. Real Madrid rero ikaba yiteguye kuyatanga mu by'ukuri ketwara uyu musore mukura mu ikipe ya Sporting Club de Portugal yitwa Nathan Ake, nyuma yuko aguzwe n'ikipe ya Manchester City akaba yamaze no gupropose sheriwe yahise nemera cyane. Urabibona hangaha ibintu byaciyemo. Balotelli we uramubona hangaha akaba ari gushakishwa cyane ikipe ya CFR Cluj muri Romania. Noneho yageze Les amis, mugire umunsi mwiza cyane, nyagasana barinde kandi mukoze kwirinda coronavirus.